Inilah rekaman momen prajurit dari awak sistem pertahanan udara Strela 10 menghancurkan drone angkatan bersenjata Ukraina di area Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak sistem rudal anti pesawat Strela 10 dari kelompok pasukan tengah menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuh Valkyrie, memberikan perlindungan bagi kelompok darat dari pengintai musuh di area Avdiivka. Personel militer dari pos pengamatan menemukan drone pengintai Ukraina yang dikirim untuk mengumpulkan informasi visual tentang penempatan posisi tembak unit Rusia. Setelah menentukan arah pergerakannya, personel militer meluncurkan rudal menghancurkan pesawat pengintai udara Ukraina. Selain itu, prajurit dari kelompok pendukung tembakan menghancurkan drone FPV musuh yang berencana menyerang pos pengamatan menggunakan senapan mesin Kalashnikov. Jelas narasi unggahan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman detik-detik granatnya dijatuhkan ke gudang amunisi militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 5 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia kembali membakar gudang amunisi Ukraina di area Zaporozhye. Satu peluru kecil diklaim dapat meledakkan bertonton peluru. Operator UAV sekali lagi menunjukkan betapa efektifnya metode mereka, sebuah drone kecil yang menjatuhkan muatannya meledakkan beberapa ton peluru yang seharusnya mengenai front angkatan darat. Jelas narasi unggahan Rusia. Hal ini tidak hanya melemahkan efektivitas tempur militer Ukraina, namun juga mengurangi cadangannya secara signifikan. Militer Ukraina hanya bisa menyaksikan perbekalan mereka berubah menjadi debu akibat serangan drone Rusia. Tulis keterangan unggahan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan melancarkan serangan mematikan ke Israel apabila negara Zionis itu memasok rudal Patriot ke Ukraina. Ancaman itu dilontarkan Vladimir Putin melalui orang kepercayaannya, Vasily Nebenzia, yang memangku jabatan sebagai Presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kami memperingatkan Israel soal konsekuensi jika mereka meneruskan rencana memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat. Jelas Nebenzia dikutip CNN.
CNS News. Senjata-senjata itu siapapun yang mengirimnya ke Ukraina pada akhirnya akan dihancurkan seperti senjata-senjata Barat dan Amerika Serikat lainnya. Itu jelas tambahnya. Sebelum Putin melontarkan gertakan kepada Netanyahu, mencuat isu yang menyebut Amerika Serikat, Israel dan Ukraina tengah berdiskusi untuk mengirimkan 8 sistem pertahanan udara Patriot buatan militer Amerika Serikat yang disimpan di gudang militer Israel ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini kembali merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik pesawat tempur Su-34 beroperasi menjalankan misinya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Jumat 5 Juli 2024. Di wilayah yang tidak dicantumkan dalam narasi unggahan, Angkatan Udara Rusia menghantam personil dan peralatan militer Ukraina di zona tanggung jawab pasukan kelompok Barat. Serangan itu dilakukan dengan melemparkan sejumlah bom udara terarah OFAB-250 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan ini diklaim militer Rusia tepat mengenai sasaran. Pasukan terjun payung Crimea dari kelompok pasukan Dnieper membuat instalasi untuk melawan UAV musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 5 Juli 2024. Pemasangannya berupa rangka untuk memasang 2 buah senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm yang dilengkapi night sight. Sebelum struktur dipasang di badan mobil tipe buggy yang memungkinkan pergerakan dalam kolom. Awak pertahanan udara pasukan terjun payung Crimea telah menghitung lebih dari selusin UAV musuh dari berbagai jenis. Selain itu, kru tersebut mendukung unit selama operasi tempur aktif dan juga menyerang personil musuh. Penjaga perbatasan Ukraina di Transkarpatia menemukan 10 pengelak wajib militer di tengah ladang gandum. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 5 Juli 2024. Seiring dengan semakin berkurangnya personil militer Ukraina di medan pertempuran, warga sipil Ukraina khususnya para pemuda merasa terancam. Bagaimana tidak, mobilisasi paksa sering terjadi di beberapa wilayah Ukraina. Parahnya lagi, mobilisasi paksa sering terjadi di tengah-tengah keramaian kota. Imbas dari peristiwa inilah ramai warga sipil Ukraina yang memilih kabur dibanding ikut berperang membela negaranya. Seperti yang terlihat dalam rekaman berikut, lebih dari 5 orang pemuda terciduk mencoba kabur dari wajib militer. Mereka ditemukan tentara Ukraina saat berusaha lari di tengah-tengah ladang gandum. Akibatnya, mereka ditangkap dan di setiap orang harus membayar perantara saat melintasi perbatasan antara 7 hingga 10 ribu dolar jika mereka masih ingin hidup. Sebuah video ramai dibicarakan warganet pada Jumat 5 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman kerja tempur dari drone BT-40 Rusia saat menggempur pertahanan militer Ukraina. Di wilayah yang tidak disebutkan dalam narasi unggahan, militer Rusia mendeteksi keberadaan musuhnya. Kemudian tanpa buang-buang waktu langsung meluncurkan serangannya dari drone BT-40 Rusia. Ledakan dahsyat terjadi di sejumlah titik pertahanan Ukraina. Dapat dipastikan, militer Ukraina dapatkan kerugian besar atas
atas insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 22 по 28 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, передано вооруженным силам Украины западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы НОТА, Буковель-АД и 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных и 2 танковых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства. Кроме того, уничтожены 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения в южной группировке войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки «Войск Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 4 механизированных, 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период составили до 2950 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 3 соединений территориальной обороны и 2 бригад Национальной гвардии. Противник на данном направлении за неделю потерял до 930 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием 2 соединений Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 740 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства.
Также уничтожено 8 станций радиоэлектронной борьбы, «Анклав», «Буковель» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 1 пусковая установка МЛРС и 1 транспортная заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивающими их применение, а также 3 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 8 зенитных управляемых ракет «Патриот» производства США, противорадиационная ракета «Харм» производства США, а также 61 реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Алькав». В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплексов, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.